Christian ti ta na mi hlule poimo em mai Charlie Kirk tha ani achangin thlanga zen zone alo liam vele tareng maya Charlie Kirk tha ani hnuwa anupui Erica chuan khongai a hlawh hle a ma se hei a rei tel tela mi in an hotel tel thunga sel na atok na sa chau tel tel boka chutakara a pasal Charlie Kirk a chan hnai tak podcaster lar tak ni bok Candace Owen chuan borak ti so sang zwal thei tur thil aron soi ve deuh reng bokani tin mi chen kha chong du am zwal te phei chuan Charlie Kirk kha anupui Erica Kirk tha tirani ti anon ti hial to bokani hetia Erica in be ato na chan pakhat chu kumsang ni som palia mi Charlie Kirk nen anin ton ma thil to khani a kumsang ni som palia kumtling lau me che pakhat Juliani ti mingpu abyak vel dana wangin Erica Kirk in sel a hlo zui na sa hle Erica Kirk chuan kumsom pangami Jillian chu groom atum ni nan soizui naknaka Jillian hi trailer park ka child sex trafficking thlentam em na hmuna piang le seilian ani a pa tel lova seilian ani a anu nen chawan khosa du nani ome Jillian ni chanu sheya ni pi in chu Erica belpa George Harrelson chuan alwa china Erica po aleng lu jing chin hle anti a mi chen khat pe chuan an pani in nei silavin nupa angin an cheng du nan ti khial bokani ma se heng hi chu kumsang ni som palimi dei to khani a Charlie Kirk ne na anin ton ma thilani ni khat chu Jillian ni chanu sheya ni pi chuan a in lua tu pa ne na in lua man dil turin atunu le a chanu Jillian ni chu atira Jillian ni le sheya ni ten Josh ne na in lua man andi lai chuan Josh ina Erica chu alo om ve a Erica chuan Jillian ni amu chuan a benel masa a phone number dilin Erica Kirk chuanin Jillian chu a bezui ta ni anti social media Erica in Jillian ni abyak na ninge yalang kumsang ni som paliami to an thedara chuan Erica chuan Jillian chu cha ati thu te ashila a mui moi ati thu te ashila a mitna lati thu te lo shila ti ome tin Jillian ni chu sweetheart ti na kawbok chuti lai chuan Erica chu kumsom ni panga mi ani a Erica chuan Jillian ni chu a chena hmun te azot boka strawberry cover chocolate ron thon chika du a in address mi shil ta che ati na text message te po mu teur a om boka ni anti tin Erica chuan Jillian ni chu leng turin asom chin boka ni ome Jillian ni thalak nei adu thu te po tarlan ani a ma se kumsang ni som pali a Erica le Jillian ni te in biak na an thedar chu verify alani cha lo thonga Erica la angoi tlat boxi a dotani thudikani pu aron ti chuang lavani mase Charlie Kirk chanu podcaster lar mase sel lo ve viau chin thau Candace Owen chu ron enroll ve ngalin Erica Kirk ta na sha nuam lo tur tak tak thil te aron soi china Candace chuanin Erica chuan thil swalian tak ati ka ti kher lo mase he thil chungchanga hi chuan zo chian ngai deuh hlek thil chu om ve ni ti in aron soi Erica Kirkin kumso pangami a me chat puile ngal abyak vel dan chu thilpa ngai lo tak angin angaya chane chan in byak na angin angai lem lo tin Candace Owen chuan Jillian ni chu alo zong chuak nge ni a soidan chuan heng information te hi screenshot in Jillian ni ka thona ani chuan thudik nge an ni thu a soi ti in Candace Owen chuan aron soya chu chuan borak aron vuhot le zwal ta ni mitam takin Erica Kirkin tun ma in meche kumpling lau pakhat groom atum to tia an soita chu adik nge ani ring tu an tam pha ta sotani Candace Owen chuan heti hian a soitel boka pa bertel lova trailer park a khosa kumsom pangami chu khati lai kumsom ni pangami Erica chuan in vabe masa in a address te shat adu awangin thilpek a chuan lama tin Jillian ni nu po shilsha masahau lavin leron masahau lavin Jillian ni thalak nei dan kong adap boka a thalak nei atum boka Michigana chuan kumtling lo ho thalak sakhi an chungte remti na moshat pui lova thalak sakhi phal ani lo dan bo chat na ani ti in Candace sonaron soini tin tun haya social media lama Erica Kirk be na pakhat soilar deuh hata omboka apasal Charlie Kirk chu alo uire sana wangin apasal chuan aro te khom tu achangin apaya chumi awanga athinrim chuan apasal chu atha tirani ti zongin thusoi atam hle a theory te po om chho bokani he thil hi lo oi tak tak an tam viau maya hemi chungchang hi Facebook achanga ron ir chhuak ani a ron dar chhuak ani a
Facebook lama account pakhata chuan Erica chon apasal aler sana apasal Charlie Kirk chuanin aman chuak le ta si a anupui minga aroda zongzong te chu asiam chale veka Erica chu poisa nei ravin a om tira Erica chuan phubalak na le Charlie Kirk kaltlanga ming thatna adu awangin apasal chu atha tirta ani ti nanon posa mase chumi post tu te chu parody thil lampang post na sa chen hi an ni a fiam 2 page ang deuh hi ani a chumi po chu funny video tur anga an siam ani ome mase Erica Kirk be nan ti hian mi sang sangin an lo mangzui ta a thudik tak angin athang dar ta me kani ole Candace Owena khanin le lokila Charlie Kirk thiannu Candace chuanin a thian pa thiannuwa a thian pa nupui Erica chu a beizui ngar maya YouTube lama series thar siamin The Bride of Charlie ti ani a investigative series ni in Erica Kirk lampang ani de bermaya ansoidan chuan he series hi chu Charlie Kirk tha ani na athudik highland tum na lampang ani anti a mitam tak chuan Candace Owen thil boy pui hi thil chul ber lo takani anti ve thunga mi chen khat ve thung chuan Charlie Kirk tha ani na chungchang athudik highland he na tur ani pho chuan a thavek mai anti ve thungani Candace Owen chuanin Erica thiannu pakhatin Charlie Kirk tha ani chungchang khathil sha thuk taka nei aron tile hlol poka Candace Owen chuanin Erica Kirk ki thian nai takti na soi khera a ming chu Tracy Martin ani a Candace soidan tak phei chuan Tracy Martin fanu chu Erica Kirk ki hnuaya tuna han assistant na athok mek ani ati nge mase Erica Kirk ki thiannu Candace Owen in apu tak Tracy Martin chuan Candace Owen chu aron chang let ve ngala Charlie Kirk nupui Erica Kirk chu afak phota Charlie Kirk nupui ni tura pathianin arwat ani a mase thil reng hi chu tu te emo hian ani lo zong hian an lo kwai lek china an du an zel dina an du danin thil an phua kwa le mai chin tin Candace chu aron pertel deuh sak bokani tin activist pakhat Laura Loomer po in Erica Kirk beizui ngar tu Candace Owen chu akham to hle ni turani Erica Kirk zok a support thule Candace Owen chuanin Erica chu a thi ka wang mai maya pu ming chat na tur zong ngar ani thu aron soya Laura chuanin February ni sompale Valentine's Day khan a ex account lama Erica Kirk chu Valentine's Day wish na aron tarlanga Candace Owen ron pertel ngalin Erica Kirk chu ama beitu ti awanga jam chedu reng lo turin aron fui thara mi zong hi dot soi sha le ril ru chetak pu kan ni vek kherlova ilama chang mi tam tak kan oma I thorim na te le hlawh tlin na te awang hian kan chuang chi a ma se me chi chen khat online kal tlanga inei ang nei ve chak ilandan ang du ve awanga nangma I chik tu che be na kara hian ilam chang tam tak kan om ve ania tin aron tweet Candace Owen hming chu tarlang therlo ma se mi zong in Candace asoi chanani ti an shethiam vek thawani Candace Owen shimshim po hi podcaster soisel lo takmai ani ve sa shimshima Erica Kirk abe ma changnai to hianin achong kam chuak chen khatele athu khel du zong ti awang hian ngai theilo tu hi anga chin le Charlie Kirk tha ani chungchang po hi ama theory amarin dan ngai dan vel aron aw chwa puina sa to hle a tuna athu khel berle boy pui ber po Erica Kirk hi ani ri a Charlie Kirk thi na mo phurtu te jinga mi angda uin Erica Kirk chu aron lan tir deuh thlat to maya chuwang tak chuan mitam takin Charlie Kirk tha ani chungchang a khan anupui Erica Kirk po hi a fihlim lo tur angin an ngai thlat mai ni ole thlir du te tun jomata jong khati song khan ni le phot mai se in du jong te comment section lama in lo survey don ya video ka post te tur te min lo ngai chan sak le cheu don ya